Kini gidi gitu dasar MEGHALAYA be ibn sebai pi baro syakani ketup kubor mata ke janmet. Haswan pas ki kubor ke bebnya ipich mai ke mat bekongsan. Hadirin kat prasnem penyo Menteri Rang Bak ke Jelai ke boarding ha kesnong ha paham julah ke bahaji rang constituency. Benar Menteri Rang Bak ke Jelau Konrad ke Sangma ban maramot penbha ye ki yeng skul ban kersan ke nong snong. Kela ke MEGHALAYA na ke jela ke beduna boarding sya ke jing penmi boarding ke bapahu pahai ladi ke boarding lembaga Indian Energy Exchange. Bat pen bena ke Shillong Sports Association ya ke Shillong Super Cup bat pen ke imbiang ya ke Women's League bat ya ki limpung ye lek kai jong ki khna na du ki bapo khat Arsenal hadu ki bapo Arsenal. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Bak ke Jelau Konrad ke Sangma ulalet jengo ia ke snong paham jula ke bahap haji rang constituency ha ke balala ben penyok biang ia ke boarding hadian kat prasnem. Kini ke snong kalamat jing na du usnam ar hajar nyo namar ke jing thut u transformer. Da ke bejubab ke jing kerpat ki pajba lala ben pen orlong tang hapo ke stio. Menteri Rang Bak ula pentikenaru ben penbha ben penyok biang ia ke boarding. Gede-gede ke jinglet ke beningkong jong Menteri Rang Bak sya ke tekisnong ke bajengai bar ke badon nyo punyo teli ki longieng da ke bala ben poi da ke bayat da ke kejat. Gede ke jinglet jengo ke belong shi benta jo ke jing temu ke CM Connect Impact. Kelawan ra ke jing kemen bat kelala benyo bar ke jing penjamin SIM ki nong snong. Tikum tau Menteri Rang Bak ke Jelau la banjur ba omdon ke nu ke snong ke berit ke bansha sedien. Especially our local MLA. That today your transformer has been changed and you are finally getting the power supply out here. It's a small but a very, very meaningful and a very happy moment for me, and that is why this moment makes it truly, truly special to be here with the people of this particular village, Pahamjula village in Jirang constituency. Menteri Rang Bak ke Jelau Konrad ke Sangma la petikenai ki nong snong ka nong spung ba on paramot no ya ke school government LP school but SSA upper primary school ki belajar rathai kani ke jengkular kalawan hadirin ke jenglet jengo jong hapo ke scheme CM Connect. Menteri Rang Bak ke Jelau la jurep ye ki yeng ke belajar rathai but penpau ye ke jeng songkhia na ke bentah ki khna puli ki badon hapedeng ki jeng te kum ta ula kular ban penyo ki la jeng rap leng ba ke scheme CM Connect SSA but MLA scheme. Kajeng kular kajeng kelawan ra kajeng kermen ni ke lang sa alang jong school. Keblaya le benwan ra ia kajeng don kam ki bakambha. Ha kan ni ke sngi lasen ran lang ru di ki he sarkar na Riboy district baru MLA ke Jirang. Honorable MLA, we have decided to work together and provide them in a phase-wise manner new infrastructure. And I have promised that, so along with my CMSDF scheme, along with whatever support from the MLA, as well as from the SSA scheme, we will try and build up this infrastructure in a phase-wise manner at the earliest. Katanat boarding ke jelah, kelak-kelak nak beduna boarding sya ke jing penmi boarding ke bapahu pahai. Hak bamenta lala pendia ke boarding dengan ke Indian Energy Exchange. Menteri ke nak boarding U80 model ulapan pau syapang ke jing jung ki patba da ke pensyai babaro ke jing peniat kam kilong ki besyai lengba ke Indian Energy Exchange. Ula banjur bakani kan dei ke sien jam ke bertemu ban pentikna bagi lat ke lenti ki don nak benta ban thiet biang ya ke boarding habadon kam. Ha ke bedei baka jing hiar ko ha ke pung yam Menteri ula pentikna baka jing hiar ko kam dei nak daw ke jing tei kum ke jing tuot ko ni ke jing pat ha ke jing tei. The thing is that nothing to his reduction in the level is nothing to do with either leakage or seepage. We are having at present pretty well as per our own energy concern. So the additional energy means excess water. So what to do with that? Either you just
throw it out or generate something and get some revenue from it. Use that one to buy purchase from outside in lean season. MEGHALAYA chapter jangko All India Safe Education Committee kelakantai ke National Education Policy da ka bakentho ya ka namar bakawan ra ke jingnang jingstart ka bisupen bor na ka sorkar pedeng. Hinin kesingi ka All India Safe Education Committee kelapen mi ka draft People's Education Policy kum kalat ka bakhambha bat ka badang panjing mut ki patba swaben penkut no ya ka hau kalaling kot jong snam arhajar arpun rio ha ka por badon ke jinglang jong ki patba ha Bengaluru. Secretary ke committee ubat skemer bo ula ong ba ya ke MEGHALAYA chapter la thau hadien ke jing krem ki rio shimen ki badon ka ju ke jingmut jing perkan. Very small amounts to work for. What do you do that? As part of the All India movement against the commercialization of education in India, commercialization, and all the related problems associated with the NEP. Ultimately, we had a series of informal consultations with the like-minded people who are interested in in saving the education in the country. And we are very happy that after a series of meetings with different people, we were able to form the MEGHALAYA chapter of the All India Safe Education Committee. Kirio Shempang na keleng jongkari lawan benishim benta ke seminar ke balai sngi halor kapang. Futuristic agriculture, technology, sustainability and beyond. Her college jongka postgraduate studies in agricultural sciences ha umyam. Kani ka jing lang katmu bani kren ya kalawai jong karep karyang bat karep karyang da ka bapenlet jing mut ha ka bakintiu kani ka bentaling ba ka jing pendon kam ki kor ki bor ki bamenta bat ki jing penwandur thamai jong ka science ban petikna ba ka ri kan long ka bala ban kintiu ka jing penmi marbam ba ka jing kiu ha karep karyang. Ya ke Prime Startup Hub lapli hanopo ban kershani ke jing sengkam sengjam Haribhoi district kani ke jakka ka bahap apo ke Prime MEGHALAYA kalong ban ai jing hikai jing shakri bat ban penroi ke jing tibet shaki nong sedang ye ki kam ki jam hakathan hakani ke program laidon lang uba Jonathan Shilla ubade additional DC jong Haribhoi upranjal Konwar ba ukli do jong Prime Hub uba Canning Star Nongrum. Kita ki he officer ke ong ba kani ka jaka ka thmu ban pen ko bor ki samla bat ye ki nong sengkam ka than da ka ba ailat ban pen yo ki jing don kam bat ka jing pen ye de kani ka jing thmu ke de ba ka thong jo ka jing pen yar ha ka thong jo ka jila ban kin ti ka rukom pathmai ba ka jing sengkam la jong. Johnny ka jong na tikung ba na lasat ong Prime habaro ki interview iba ladapi snap video snow banga sat mention ba yan ni ko wait kantin boong ba Prime is my home, Prime Hub is my home ka Prime Hub ka day kayin mo jonga lahukay nga nado dang lung po Prime Hub ngam don idea sa pangjong kani ka entrepreneurship nang tibiro kamud ayu entrepreneurship na don kan jinglong ka banga kwa but I don't know what is entrepreneurship. Who am I don't know. Until I get into Prime, I know that I am an entrepreneur. MLA Commotion Road uba Methodius dakhar negasngi ulapli ya kajingtai thamai gi school jongka Rongrin RMSA High Secondary section jongka art stream hakashnong Umdang West KHASI Hills District. Ya kini kajingtai ga thamai lashna hapo jongka scheme simam samagrasa jong usnam arhajar arpulai hakajinglut ka bakot hadu shiklur laipway lak prapo hajar tingka. Haba ai jing keren kini kajing lang uba Methodius ulapan pau kajing kemen halor kajing mang pisa na kabenta kini kajing tei ga thamai da ka bapen pau bulala ban pun urlong ya kini bat ka dailing ba kajing tri lang jong ki bor pinya school bat ka office tri kam ka jong u. Education
nang taban pendiang susu di school building, nang taban yo susu ikinang ikan di school bopel, bamenda malaki isnan dalam si ombe kang tani dan di school ro kibayo repairing kidan di school kibayo extension kiban mana kijing pembahan di school anda ilakan yang dijual lagu education ro syahman nang ta pendiang kepenatan tiwi constituency. MEGHALAYA State Rural Livelihood Society haringkat kajing snok tilang baka District Mission Management Unit but ke Excel Well Institute kala penlong ke workshop halor ke Pang Leadership and Communication hapendeng umyong mairang. Hakani kajing lang ka balalong Hatirot Singh Memorial Hall la ai jing hikai ki self-help groups badia ke Community Livelihood Federation halor ke Pang. Lead and speak with impact. Ya kini kajing lang layalam da ibi karbuli but idi maulong kibla banjur ya kajing long nong yalam jong ka kinhun but banwanra ki jing ai jing tip kini kajing ai jing kai ketemu ban kentiu ki kinhun jong athan banwanra ki kampen roy hapo kisnong gitau. Kajing ekop mare marathon kaba 100 kilometer la penlong hapaham sim nong po ne kesngi ban penpriang jing tip halor kajing penjot jong drop. Kini kajing ekop mare kelas dang na indoor stadium Hasaiden bat la penkut hamadan NSCA paham sim nong po. Urang ba snong jong ka paham sim uba Jedwin Lingdo ula kawe kalama jong kini kajing mare. Ya kini ke program la penlong daka Cinchona Sports Club paham sim haringkat ke jengis nok tilang bat ki bor penya district jong ke Riboy district. Ka Shillong Premier League arhajar arpusan on penlong daka jing lekai ka batang kawai kawat jing kun ne single leg hakaba ki shpotli ki kinhun kini lekai merchandising ki bor penyat ka Shillong Sports Association ki larai ban om penlong show ya ki jing lekai playoff hakaba ya ka kinhun nong job on rai ling ba ka jing la ban kamai pon kini kelempung kan sedang haunai tung mentau snem but on ai latang arngut ki rang lekai ki bomde na MEGHALAYA ha ka first 11 ke SSA kelapan benaru ya ke Super Cup ke Batamai bat ke jengpen KM Biang ya ke Women's Football League bat ke limpung ile kai ki kena ki bahapo khat ar snem hadu ki bahapo ar po snem ke Shillong la jong ke bedai ka la du house snem balala kan one pai benek ni bat ke maulai lem bat ki art li ki kenhun ki bedang ki thmai kata ka malki bat ke melem. Snem gelombang Asia ni ka Shillong Premier League ni dan single leg. Tiga single leg lomba ubatap na berapa grup unong champion waktu sejan unong runner. Ini nama nakadaw ba bani tigla kam ke jinglo cisa di penbuatan first leg dan nama tar ba kan kam kintiu ni kipai ba kin kam itana. Ini rai ba pertahunan komiti bagi buat daga Shillong Super Cup tahun ini. Tentang di top 6 team kin qualify ini. Nama balik ni buat tanggungan team Nomor ba aku begini SPL Shillong Premier League kalau kamu aktif eki begini pun begini kini begini orang toxic kalau kamu itu nak ikipai ba kinuan pe. Mentang ini pek kejung long jaman kasum deng hatura kajing kreat kelong arpulai degree Celsius kajing shit kelong lipo degree Celsius kajing sngam kau hau kelong nyau na kasispa. Haba pai pa chanong ba Shillong kajing kreat kelong khatsan 0.2 degree Celsius kajing shit kelong arpulai 0.8 degree Celsius kajing sngam kau hau kelong kendai puai na kasispa. Kat bahajawai kajing kreat kelong khat pra degree Celsius kajing shit kelong arpulai degree Celsius kajing sngam kau hau kelong kendai pau na kasispa kala benar kajing thaba lele kajing tidu perthat hakikat tu kani gejaka hatura jawai ba Shillong. Shoban poi shubukut jang tup kubor yang pek biang sesi ni kimat bukongsan. Hadirin kat prasnem penyo Menteri Rang Bak Kejela ya ke boarding ha ke Shnong ha paham jula ke Bahaji Rang constituency. Penbena Menteri Rang Bak Kejela Konrad K Sangma ban maramot penbha ya ki yang skul ban kershan ki nong Shnong.
Kela ke Meghalaya na ke jela ke beduna boarding sya ke jingpen mi boarding ke papahu pahai la dia ke boarding lingba ke Indian Energy Exchange. Bat penbena ke Shillong Sports Association ya ke Shillong Super Cup bat penki imbiang ya ke Women's League bat ki limpung ile ka jo ki kena nadu ki bahapo akhat ar hadu ki bahapo arkus nam keta. Ti perlok ketung lapoi sebukut jang tu kubor jeng meta ka janmit hadu bini syambe mat pila syai ke si kumlei pi baro. हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है।